هوگر بربر نویسی لجم کردان شرکت وکی جلادان تفدگرن شرکتن لهرمی به هر آوای زورداری داتن سرگل نه چاره سری پرسکری کان جبو گل دردخن دما تut پرسی جی برسر تنیه خواه دخن جیه دادگهی جزاد برن نهاقی که گلگ مزل لحولی هیه اف شرکت و خباتکار وان بتشتین دکن باندوره که گلگ نینی لگلو لآبوریا گل دکن گل بیچاره مایه باندوره که ترسناک لگل فرس کرنه و محکومی خواه کرنه کسو شرکتن که به تواهی وها درد کهون پیشبر گل هم دادن و هم دادگهن هم دادورن و هم دادگرن و گل جی محکومن چه داری پیشی وان اوه تو ریو چاره سریان نابینن بگوتنه که تو مجبوری باجا خواه بدی تو مجبوری جزای کلته حاتی بریم بدی تو وانا نکی اوه جزای که هین گرانتر لته فرض ببه گلو کس دبن باره که وها گرانده دهیلن امورن سر مسئله فاتوره من یا خطا تلفونی وی مهی جبر زده بونا باجی زده هاتیه یا اینترنتی هر وها زده هاتیه الکتریک جسدی 38 زده بیه آف همان تشت و یا هری گرینگ گازا خوزایی لآمده دیار آشه به تشتکی ندی تیوه درکت پیشیا من جده 2014 و ده آواهیه که ده رودنم روژا کته ده رونشتم تواهی آبونیان من آنی سر ناوی خواه هر مه تشتا که بفاتوره درتی پیشیا من از ددم لگوری پیوان خواه هر مه اف شرکت تن ساعتین کل سر کسان مینا آبونه قید کرینه کنترول دکن کومن تایبت جبو قاچاقی جی دردکوین کنترولی لگوری وان بیرزیه که ببینن لجم خوادی آبونه به هف روان خلاتی آن قصوران دیاری دکن و پاشه جزاک لیتی برین راسته پیوان اوه لیکا کسی کوه پیوان پیک بینه دمها آوریلی ده دیار آشه کت آواهیا مئو ساعتین آواهی تف گوهرین لبر چاوی من یا من جی گوهری سیدم جی وکی روتین جده سالان جاره کی تواند گوهرن من نورمال دید دما کو ساعتا ما گوهرتن یکا نو لدوساوی دانین گوتن تو پرسکریک نینه او گازا خوزایی مینا بری من بکار آنی فاتوره مها گلانی هات یا پوشبر جی هات تو چه هات پیشیا من اودا هر تشت خوشت میشی حتا دو پیامک جمر هات کو جزال من برینه از نسکنیم و چوم دیار آشی سیدم پرسی گوتن ده ساعتا تده قل آنجی قلبون هیه لکارخانه اف درکتی هولی جبر وی 7,009 آلیه کی 14,009 لآلیه کی به تواهی 21,775 تله جزال تبرنه جبر کدو وقتا خواه که 20 پوشپری روژا داوینه ده دین خواه ندایه جوی روژی حتی ایرو 500 تله فایز هاتی سر یادن جی حقی گرترو وکرنی جی هیه و به تواهی تو 23,005 تله تنها دینداری اگر ایرو حتی سبی تو ندی او گازا ته ببرین او روش بروش فایز لسر ته بشخوله او قاس من پرسی او جاردن ده پرسم گاوا کو ساعت لجه من وکر او گوهرد چما بر پرسیار جمن را نگود قصورت اوه اف دو محل سر درباست به او فاتوره من نورمال تین چما حتا دو و من آگادار نکریه او فاتوره جمن را نشاندنه دهندر ده روزان ده کوه من آگادار نکریه اف فایز جکو درکت
ev heqê girtin û vekirinê ji ku derket we kengî hat girt û kengî vekir. Ez bi xwe bawerim min wanî nekiriye. Çi melûm e ku we nekiriye. Bi ser van tundiyan hûn gefan dixwin û dibin heta sibê nedî. Bersiva pirsên min nedan û rêya dadgehê nîşanê min dan. Biriya ji berê ve hate girtin û encam diyar e. Serî li ku bidim jî dê bi salan bidome û vê mexdûriyeta min wê bi fayîza roj bi roj zêdetir bibe. Ji xwe encam diyar bûye çûye. Ji ber vê yekê li hemberî van pirskirêkan ku ji nava gel ji hezaran yek jê ezim. Helwestek çawa mirov dikare pêşî bigire. Hêjayê nîqaşê ye lê tiştekî diyarî jî tune ku ji nava gel bêhembê stendin. Berî her tiştî divê ev mekanîzmayek kontrolkirin û cezakirinê bawayekî pêşî bêgirtin û ji bo pêşîgirtina van polîtîkayên bi bandor ku neyînî xwe de der bêsekinandin. Divê sîstemê de ji ber ku şeffafbûn û dadperwerbûn tune rêgezek ku mirov xwe pê bigire nîne. Di encamê de têkoşînekê hevpar gereke bê avakirin li dijî van hewldanan. Gerek serî li hember van şirketan bê rakirin û li welat ku bi rihetî nikarîbe bêhnê bide û bistîne. Bi cezakirina van hewldanên bêbingeh wê aboriya gel heta ku bajo. Ji aboriyê wê de tir berpirsyareke exlaqî û civakî wê çawa peyda bibe. Ji bo refah û ewlekariya giştiya civakê pêwîst e ku ev şirket û kesên ku divî warî de berpirsiyarin li ber edaleta gel bên darizandin. Anna her kesê wê bi benê xwe ve bêne daliqandin û ez bi xêr û tu bi silamet. Tenê bi vî awayî mirov nikare pêşî li van mexdûriyetan bigire û hesta edaletê ya gel di nava civakê de xwert bike.